King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salang sangking dewakan, ning mapamirayang demonyo. Pag amu-amu mi keka, king lupigane saning Diyos at ika, prinsipering hehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan e king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong loyon-loyon king yatu, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me ke kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na itin pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananuna sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana pisauli ing aklis mi keka king kagulangan mi,
Nunebagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Birhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ding intensiones kaniting misa, ing kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Renato Lagman and family, Mel Samson Singalawa, para king kapagnasan dari Jose Pepe Hizon, Adriano family, Earl Dominic Concepcion, para karing magmasusi karing karelang kebaitan, lalong-lalo na di Roldan Dancel, Remedios Sabangan, Kierwin Sabangan, para king malagwang kapaldanan dari Jose Miklat, Aurora Bautista, Alfredo Serrano, at para karing kaladwa dari Lilian, Dennis, Pastor Senior, Pastor Junior, Carmelita, Lazaro, Luz Viminda, Felix, Enoveva, Ruth, Edward, Domingo, Elena, Jose Dominga, Rogelio, Zenaida, Angelo, Antonio, Madeline, Joshua, Petronilo, Inocencia, Efrosinio, Africa, Luzberto, Florentina, Eulalio, Nicolas, Ludivina, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Domingong iti pagmasusyan taya ing mumuna ng Domingo ning Adbiento. Panandaman taya po ing presensya ning ginubusal tamo, at ban maging mabungaya at makabaldugan ing kekatamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Makyabe tamo po king dalit apamuklat. Ilagyunig pa, Pananak, Pani Espiritu Santo. Amen. Ginu manatiliya kay kayo. At kaya ka Maya antimurin. payabak po kay kayungan. Maya payabak po among. Ngayon aldong iti tutuklutana kay mumuna ng Domingo ning Adbiento. Ating maya abalita, abuhin ng ipasyag kay katamo ninimumuna ng Domingo, yapining sana magita mong makasadya king panyatang naning Ginoo kembiyeta. Stay awake nga na. Be vigilant. Be on the watch. Yan po yung aus pansin na ning kakatamong mumunang Domingo ning Adbiento. Panakat kay kayo ngayon yung pinandit, ginakantala kayong lugtamo rin kay katamong personal akay donan kay Diyos. At bang kanita pagkandamanan ng Ginoo, yung kay katamong panalangin, agnanag ng iyag kastapam, yung kapanisyan karin debutantang kasalanan kay milabas. Itangam po, magkumpisal ko, Kin Diyos sa mayupayang tutu.
at ke kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangangel ampong santo, at ke kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko kin Diyos aginuta mo. Diyos sa may paing tutu pagaluan nakatamo, at king pangapatao na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, kimpye alanganga. Amen. Manalangin tamo, oig pangatsubanwa, pagimbutan na rin puso ming palining kekang lugod, at pagdulapan na rin kaisipan mi, ing sala ning kekang aman. Palablaban mo ing kao mi, kang Kristong kegaming talapagligtas, at ipagkalaming sikanan sa mulong king lugod, baning munag ning kayang panyatang, dasnana kayang magsadya arapana at matulang tatanggap king sala ning kayang katutuan. Iriado ni kamo milatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Oy ni inganinag tungkol king Huda at Jerusalem, abinyena ning Dios kang Isayas ay anak ng Amos. Karingaldo daratang ing bundok at tatalakaraning templo, ya ing pekamatas dili karing bundok, matas e palak karing sablang bundok-bundukan. Dakalang bansa ringkeya lumapit at dingkarelang memalen sa biyanda. Tara, muntyat tamo king bundok ning Ginu, king templo ning Dios ng Jacob. Ban ituro na katamo nung nano ing burinang parapat ke katamo. Ban kanita, lumakad tamo king dalan, akeyang pinili. Uling ing tuturo na ning Ginu, manibatan Jerusalem, manibat king Sion, mutos siya para karing tawong pinili na. Lutasana ing era pamikayin tindi ring mga ragula bansa, panden no ring espadara, ban maging sarulla, at ding karelang tandos, ban maging layitla. Ena lalumwal makigera ring bansa, ni ena magsadya para king labanan. Inya ikayong lahi ng Jacob, munta kayo keni at lumakad tamo king sala, ababyena ning Ginu, ke katamo. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Mesaya ko inyang sinabira,
balena ni Ginoo, Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara muntatamu king balena ning Ginoo, at nyeni at sutanang makatalakad, kilubding pasbol ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Iting Jerusalem kanayunang tangalan, kasanting na, kaayos na king pangalari na, karin pupunta la ring dayi ning Israel. Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Ban pasalamat king Ginoo, antimoing inutos na, karin ding ari ning Israel magluklukan la, ban mokum karing karelang sa sakupan. Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Ipanalangin niya ing kapayapaning Jerusalem king Ginoo. Minawala sana retang malugod keka, ing kapayapan manatili sana kilubding pader mo, at masanting nga kabiyayan kilubdaring kekang palasyo. Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Alang-alang karing kamaganak at kakaluguran ko, keka Jerusalem sabiyan ko, ing kapayapan manatili keka, king uli na ning templo na ning Ginong kekatamong Diyos, penalangin ko ing kekang kasaplalan. Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Mesaya ko inyang sinabira, kanako tara muntatamu, king balena ni Ginoo. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, baluyo king miras na ing oras, migising na ko ngeni, ing kaligtasan mas malapit ngeni, kesa kanitang magmula tamong salpantaya. Ing bengi alus linipas ne, at tutuneng malapit sunlag ingaldo.
Painggulutan tana, ing pamanyapat, karin sablang dapat, ning karamduman. At damputan tana laring sandata, at lagi tana king masala, ban marap king labanan. Mibiyabiyata sanang makayagpang king karampatan, anting tao king masala. Na magpalalo king katakawan at pamaglasing. Na darapat king nanumang kanawangan. Alanang kagaspangan na ugali. Na mipate-pate at mipangarirya. Bustan niyong Yesu Kristong Ginoo, yaing maging kalasagyo. Eyo naisipan ning munyadalan king pamanusig karing marok ng pamitan ning kiyakong katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas, saupan mo ke at iligtas. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamipasag king may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Nga ng Jesus karing kayang alagad. Ing panyatang na ning anak ning tao, kalupananitang milyari king panahon ng Noe. Kanitang panahon, bayo dinatang ingalbog, mamanganlat miminum ding tao. Ding lalakit babay makiyasawala ang aking mismong aldo, linubya king daong inowe. At erabalo, ing malilyari ang aking dinatang ingalbog, at tiki nalangan ning albog. Makanyan mo naman ing malyari po tang datang ning anak ning tao. King panahon na ito, karing adwa kataong at yung king marangle, ing metong mayakwaya at ing kadwa mitagan niya. Karing adwang babaeng gigiling trigo, ing metong mayakwaya at ing kadwa mitagan niya. Mingat kayo linita, huling eyo balon nung nanungaldo, ing panyatang naningke kayong Ginoo. Dapat tandangan nyo ini, nang imeto nga mi bale-bale balo na nung nanong oras ning beng karinya datang imapanako, pilming eya matudtud at ene paboren makapanlug king kayang pibale-bale. Inya, igayuman, makanyan kayong sukat makasadyang parati, uling datang yung anak ning tao, king oras ay eye panenayan datang. Kapatid, ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Nga tamong manalangin, king Banal Espiritu, para king kamasalan ay isip ang puso. Datang ka, O Banal Espiritu, datang ka. Kapamilataning masika na ng pamamilatan, ning milalablab alugod ng Immaculadang puso ng Maria,
akekang pakamalan ay esposa. Amen. Insan na po, maya pa oras kay kayungan. Good morning. Hello. Hi. Ngayon nga dong iti, akakitse po, ining kay katamong Advent wreath. 40 kandila, kay katamong Sindian. Bayo datang ing Pasko ne po. Panyatang na ningga ginubusal ta. Ing kay katamong pag masusyan matindi kay biyetam. At ngayon nga dong iti first Sunday of Advent, alayang aliwang buring ikulisak karing balugbugta mo, ining kay katamong aldong ay ni, mumunang aldo ng Domingo, ing stay awake nga na. Be on guard. Be on the watch. Be vigilant. Yapin po itong kulisak na kay katamo ning first Sunday of Advent. Nga na ning Ebangelyong dindamtamo, ibat kang San Mateo, at an hour you do not expect the Son of Man will come. King oras ay emo tinap-tinapan, emo asahan, emo panenayan, datang niya inganak ning tao. At wala pong puntos dahil buri ng itimid nitang statement na ita. At an hour you do not expect. Number 1 niya po ita. King oras ay mo tinap-tinapan. In an expected hour. Number 1 niya po itang puntong ita. The Son of Man will come. Inganak ng tao datay. Definite niya ita. Very, very definite. Very, very sure ing panyatang na ning anak ning tao. Therefore, conclusion, stay awake. Be on guard. Be on the watch. Be vigilant. Kailangan makasadya tamong palagi. Be prepared. Siguro, in a much better term, masabi tamong be in a state of preparedness. Mas masantiya pong dandaman ita. Palaging makasadya. Di kakatang estado at di kakatang position nung makasadya kang king panyatang ning anak ning tao. Atin pong meto nga minye text message ka na, meto nga kakaluguran. And the text message describes in a nutshell ining gospel reading tamo for today. Nga na po, life is a bank account. Ulitan ke, life is a bank account in God's hands. Nobody knows the balance of the remaining years. Therefore, keep on depositing. Keep on depositing what? Forgiveness, nga na. Love, prayer, and obedience. O ito po, nagupit in a nutshell, in a summary way, iningkay ka ang gospel rin makapalubya po ka rin. Hindi po. Nanawari, imbiyeta mo at yung gamat na ni Diyos.
alang may kibalo nung kapilan niya datang kay Vietnam. At ulinita, sana pisundo-sundo tamo ing pamirapat dapat amayap andi mo ing pamamatawad. Lugod, panalangin, ampon, kapamintuan. Ay na po, it's like life in Vietnam, it's like a bank account in the hands of God. Nobody knows the balance of the remaining days. Therefore, conclusion, keep on depositing forgiveness, love, prayer, and obedience. Yapin po yung deta nga patareta, ilapin po rin pamamaralan ning staying awake. Pamamaralan ning being vigilant and being on the watch. How do you prepare yourself? How do you become vigilant? Makanano ka maging vigilante? Makagising palagi, makasadya. Kapamilatana ning number 1, pamamatawad. Pamamatawad po, pumayan, po tabalayo, makanyang-kanyan mo yung pamamatawad. To err is human, but to forgive is divine. Nga nanitang English dictum. Nepo. Ing pamamatawad belongs to God. Pamamatawad is something that is divine, that is godly. Yais may matawad ka, at yung Diyos ke ka. Maka-Diyos kang tao nga na. Mupin, emayan. Potang pena sa kinakakapanandaman ning meto nga tao. Kelad kad nakamarine, king mabilog a baryo. Minarites na ka. Wow! Lalong-lalo na. Ngayon panahon na ng social media. Wow! Mabilog ayato, balura. Nepo, mayan. Ing patawaran may itang mengaladkat king kamarinayan mo, karing dakalataw. Mayan nga ko, ulinapin ning ginutang Isu Kristo. Kailangan na ng mipako king krus. Bang ganita, apatawara na katamo ning Diyos. Karing kay katamo kasalanan. It took the life of Jesus for God to forgive humankind. Depo, makanya katindi itang amanong mamatawad. And yet, it's a call on each and every one of us na dapat tamong mamatawad. Because in pamamatawad, forgiving is something that is godly. Number 2, holy. Or rather, love. Love. Lugod. Ewari tayong pinagkat na ning ginu kaya ning eskribang linapit kaya ni Zaneldo. Nga na, Master, which is the greatest commandment in the law? At nga na ning ginu, listen carefully, my son. The greatest commandment in the law is love of God and love of neighbor. And then Jesus modifies that by saying, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. In other words, love God in every fiber of your being. In other words, love God 24 hours a day. The second is
love your neighbor the way you love yourself. Loving the neighbor, hanaping Cardinal Tagle, minsan na dindam ke, love the neighbor the way God loves him or loves her. Mas stronger ito. Mas matindi the way God loves your neighbor. O ita, lugod. O ita yung paninaya na ning Ginoo kay katamo. O ita yung dapat tamong gawan kabang paninayan tayo. Ingkayang panyatang. Keep on loving God and loving the neighbor. And the third, happening prayer. Pamanalangin. Panalangin is God's language. Makipagmanano ka, makipag-text ka nga nawari. Mouse ka, king apong Ginoo every day. Kembye mo. Ang panalangin can give you strength of will. Panalangin. At ekapaitikal. Go on praying, talking to God. Agyapang bala mo, may darandaman kayong sarili mo. Bala mo, naka, umagmaklak-maklakan niya datang. Ing apong ginukeka. Pero just the same, go on praying, praying and praying until ing Ginoo will stoop down on you. Pakisabyan ka. Potang pakisabyan ka, masinsinan, may konsuelo ka. Keep on praying. Ang importante, lalong-lalo na ngayon panahon na iti. Yapining sanggal ang tao. Yapining kekatamu pisulungnan at piatrasan. Ngayon panahon, anong mabibiyeta mo in a very uncertain time. Panahon ng kaligaligan. Panahon na ng miyayaliwang kasiran na kakita mo. Panahon na ng Big Bang. Mo tinap-tinapan po tangkay ating malilyari. Makabigla. Yapin, ing panalangin, yamu ing malyaring pisulungnan tamo at piatrasan. Yapin kailan, keep on praying. Keep on talking to God. Bawo, ining pangayatsyuta kete. This is the highest form of prayer. Going to Mass, the Eucharistic celebration, is the highest form of prayer. Yan, nung manalangin tamo, kawan tamo ini. Tanggapan tala rin aliwang sakramento. Receive confession. Pilalaki ka tamo rin mangumpisal. No karakal ding makinabang pero lang mangumpisa. The sacraments, receive the sacrament. Deni ilareng telagana. Ning apong Ginoo king kayang Santa Iglesia, king kekatamo pa maglakbe, papunta king ipa. Ini panalangin la. Panalangin la data. Considered prayer la pure. At ulinit, kailangan gawan tamo ini, bata mo makasadyang palagi. King metong oras ay tatinap-tinapan ing datang niya, imbyetam, ing Ginoo. And the last is obedience. Kapamintuan, kapamintuan. O ining sinulod ng matindi, imbyena, ning anak ning tao. Ni ginutang Isu Kristo, tinipaya, pepatipane ning igpakete king yat. Emoy tam pepatipane at sinulod ning katawan tam, megiyang metong yung infinite and yet became finite. Anyan datang yakiti masala,
napikabiyang, nasikaso. Ang kaketang ikasusukdulan, in radical obedience na ninyo, yapining Matea babo ning krus. Just imagine that, obedience, radical obedience unto death. Tapuying adwana kakatam, ning pangane kapatadam, Jesus, itamo yung bunso, nung nanong gewa na ning kapatad na pangane tamo, makanyan mo naman sana ing kekatanggawan. Dini nga patareni, ilapin ding pamamaralan, king kekatampa magmalasadya, para king panyatang ng ning anak ning tao, kimbietam, ay tamo balo, nung nanong aldo, at nung nanong oras. Amen. Talagkatap. Sasalpantaya po, King Dios, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upayaning banal ay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ku king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alanganga. Amen. paratitasan ng ating kamalayan, king aus ng Jesus aginutamo, parating makagising, para king panyatang na king Santa Iglesia, at king kasalukuyan na yato, at king mitmong kapanaligan, nga tamong makibat, karing balang kayudanan, Ginoo ning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi, itangan po, Ginoo ning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, ding kayang pamantok, banayagyagde ing komunidad kristyana, king matatag, mitmong tibia kapanayan, ang makatalakad mas masampatayato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para karinganggang iglesyang kristyana, ban makiba laking panayan ning Diyos, at ipasyag ka rin nga mano at dapat ing mensahe ng lugod at kasiwan ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para king yato anong nuta mabibye, banding sabla, misan metong lang magobra para king pangatok ng ninggera, at pamipagkamwa, pamipasakit at kayalan ustisya, at magdulap lang kapayapan, katimawan at katuliran. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para karing kalulo at karing daralan kasakitan, ban kapamilatan tamo i Kristo datang yang dumalo karela, at mamatula karing masakit, sumawop karing danupan, mitimawa karing mipagkaitan kalayan, at midala king maya pabalita karing sikwil ning lipunan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamo nga tiyunge ni Keti, baneta mo kabud matula king sarili, nune manatiling magdulap kang Kristo, at king kayang sala, kapamilataning pamibayo, karing kaya katang sarili, at pamibiyebye para king makapaligid kaya katamo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Ngini po adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Manalangin ta king Ginoo.
Ginuning kapanayan, pakirandaman mo ing panalangin mi. Ginong Yesu Kristo, balo mong emiya agyong italakad ing meto nga bayong yato, aera ka kayabe. Umeka at manatili siping mi king kekeng pamaglakbe. Ipakit may kay kaming dalan at italakad kayabe mi ting bayong yat, panmanatili keng parehong keka, ngeni at king kapilan paman. Amen. Yato anting ginumi at talapagligtas kapilanman. Amen. Ing ginoo manatili kayo. At kaya ka At nayo antimuri, rin puso'y. makayat nano aking Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, garabat dapat at matulid, sugad at makakabos, ing pasalamatan na kang sablang penandit, at numan ka rin, o ginubanalig pa, mayupain tuto at talanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaot, kegamyan tinta, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna. At biglat na para kay kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngayon ipaninayan miya itangal dopo at ang Kristong ginum. Pagbalik yung pasibay, kambining kayang ligay. Ulinita maging kay kami asaan, itang kaligtasan na pengakuna, ang ngayon ipaninayan mi, king mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kami sa belangko ring angel karimbanwa, dalit ming kay kang ligaya, alang tuknang ngaming ang kakanta.
Tunay ka pinbanalogin kay panibatan ning sablang kabanalan ulinita pagparlampumi pabanal mo sa dating ayat nga slag ni Espiritan para kay kami pailalang katawan at daya ning Ginoong Yesu Kristo. Paidahan kusang lukim pa may lazat kamatay kinuha ning tinap. Pasalamat siya kay pirason at binyini karing kay disciples nga natanggapanyi ikungin at kananye iti gana kong katawan amitaon para kekay. Kanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ning kalis pasibahin pa salamat kay at binyan ning kalis kaning kay disciples nga natanggapan niya ikungin at minum kau kani. Iri ang kalis ni ganakong daya indaning bayo tala hanggang tipan. Abibu para kay gat paring sablang tao manggiring patawaran ning kasalanan daptan niya iti bilang kapigaganakan kanap. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan miya ikpa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak, traon miya keged and tenapen imbye, at ing kalis ning kaligtas alain pasalamatan ke, ing pepalyaryan makaming, matampang talakadarapan ban sa muyo keg, at magubaman ang paggamumo, ngayon kami ang sanang may sulusul, king katawan at dayang Kristo, di po na kami ang tingmetong ning balal na Espiritu. Ganakan miya ikpa, in Santa Iglesia ang makalaganap, king meto yat baniganap niya sa aking lugod. Kambirin kay kaming Papa Francisco Florentino kay kaming Arsobispo ding sa Blangpad. Ganakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa kay luptam, ganakan tala na kay tam personal, akay donan king gino kaniting balamisa. Ganakan mula naman dingga anak mong ding kapatid ming pepay naon at maninayang subling miye at ding sablang miya una biye tanggapan mo san kimaligay ng harapan pakalol mo kay gaon kay karapat dapat magkamit kimbya lang ang gabang kambe inuna Birhen Maria Indonin Diyos kambe ng San Jose kay kalinis-linis na esposo kambe ng apostoles at ding sablang santos at tinupad king malmong kaburian ing kay kabaning panun pura nagat paligay ka mamilata ng Jesu Kristong anak mo. King kamilata ng Kristo, kamben at kaigpang mayupain. Agun Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alanganga.
Inipurian tayong igpamigalang at maganagkakekata. What in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Ikaw sa kamyo, ginuking sa belang marok, malagang paggalup, ikapayapan kayong panon, bangking kasapan, aning kayong pakalul, para kayong may kapos kayong kasalan, ligtas kami sa belang kaligaligan. Kami na kami kambed, maligaan ka panaligan, kayong panyatang Yesu Kristong kay kaming kalapangap. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoles, ang kapayapan nalakwang ko kay kayo. Ang kapayapang guwabye ko kay kayo. Mo sana balik na nigay kami ang kasalan. Nalon ang kasalpantiyanan ng kayong iglesia, pamayapan, mayampuan bilugan, nagpangking kaburiyan. Ang biyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan, hindi manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Pagkatapungin, may kakami itong tamo at may kakalugod king kapaya.
Nyoing kuda ng Diyos, nyoing milakong kasalanan niya, nuwalan mayayaos kingapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapot igkas miyang amano mo, kumayap na ako.
manatili tamo pong makasiklawd. Ing tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa, ingke kang kadiyosan, babalot ne ing katawan kut kaladua, manggaman kapilan, duro ko kong mipmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakung pakamalan ay pa, pagparalampu ko keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan, kaluguranda ka, pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulu mo kareting panawon, kaluguran ay pa, darawon ko keka ing katawan, daya at kaladwa, at pangadiyos ning kekang lusok, kaluguran ay anak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad tana po. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pigalo mo kay kami, iting panahon at iting biye, man sumulong kami kang Kristo, at isaning kayang biye. Ipatalos mo kay kami, ing nung mabibiyaya karing pusumi, ayat at miyak king yat. Ban marandam ing sa singda ring kalulo, ban magwaging katutuan at katuliran, ating lugod mo't kapayapan. Papanatilian mo kay kami, iting matibay kapanaligan, at antabayan mo kami, king dala na kay kaming tutuntunan, kamamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginoo manatiriya kay kayo. At keka Bendisyunan na antimurin. kayo ng Diyos, ng Ipa, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Misa mayari may kayo king pamikakalugod. Salamat kin Diyos.